Director Chief IVF Consultant jangka Janitva IVF Center Guwahati Assam ke Dr. Arpita Sarma minta kelawan kenang senang bak Shillong ban aya kubor ke baha shiki shijur ki bamla satya ban yok khon na kada ko jinglingki ke Dr. Arpita Sharma kelapha ia kan ke kubor shiki shijur ki bam yok khon sho la bon snam hadim gladap ya tho shongkurim kelap ban wan Children's Hospital ke jaga sumar ke ban hakash nang pok se Shillong ban ya Shillong komnu ban ajing sumar ki la daga jing bam yok khon ke na jing lingki jaga kin thailand ni na ushin rang Nagabenta ke jing tip ke bakam benya pilaman book ik appointment ke jong phi dak ba telephone hau number kendai lai kendai san pra iwe not ar bat pra nyo lai iwe kendai henriu ar nyo iwe pra Kinong elam kesenjok kitrai bat nongnya kali kamai ke beri nyo trap ha ke siput terek unai luar ar hajar arpusan kilalit ikendu yu chief executive member ke KHADC ubak Shembor lang renja ban kentu na ke district council bahkan kami lang halor kijing kinongnya kali na ke beri nyo trap abakrani kelak patai kubor ubak balajit jerwa ubadai general secretary ke AKMTTA Betul bagi jinglik senjuk menekandu yang chief executive member kalong ban kerpat ke council bahkan kini lang ke jing jangki try ri daga bapen scam ya ke United Khasi Jantia Hills District Trading by Non-Tribals Regulation Act ka kendai sepasan pusau. Kat kum ka amendment section 3A1B kebala kedua bagi kino kibale ya kikam business kebakan tugru ke bakamai kali bagi dia bandon no trading license haba kikamai kijaka bahaba po ke 6th schedule ulang bagajing wan HKHADC kene kesingi kalong berkentu neka council lada ke sarkar kampat la ben AA ki kuat bagi council kan bot ki kendon menerap binongnya kali kebedai ki trajela ha kebaidai bagene kejing dawa kesenjok na kaliang chief executive member ula aktien bai kene ngakam unsa syongker ke bakatana trade banwa dikilat kumno ban le halor kania tekani kejingwan kejungi kumbang ong mentan wala pensai di wi member jungi jongka yakin ni haga bai di bat ketukan non tribal trading license mo iwan bet meng kedu halor kata namar ba kumba fitip hakiti kijaka bangi idon kijaka jungi kijaka jokai ki di pahap pok sexual area tengiru na kalian kata kajik perem ni kita kiasan per di baong ba nang tina sam ki ong ba kap nimla man pelong kum kasikim model sini ndai na kalian kum ba kering paljet mentan kaung be ba kadai kata hikelti ke ba ni haban wan ke district council haba kadon ke district council nila man lembaga district council kala man te la kamru si ha kata ka jingwan jungi mtasi ga bai dei bat kata ka non trading like itu non trade United Khasi Jantia Hills by non-tribal regulation house nem kat kendai spa sam saw katu bala regulate mah kedi kalau kata kedi wan tas so ba don be menteri sarkar ibu ka bor ntai ang ba batai sepangga kaziranga mo batai sepang kaziranga itip tang kaziranga pitip ne am kai ka bajak ngan ong ibiang ni hak Kaziranga kadon kat nutli hak Assam kita kipak national park kadon ni ka national park Kaziranga Probitra park kani Manas park kini kidon likely kipak kibapawa hak Assam hak ini itu kita kinongalam no Assam kiwan ban balai start ya ke ke bangingin mu ya semat kum kinong nongnya kali kemai mana kejela ni bangin mutri semat gani jengki banum syak kali ban kejela banum terus spot ngani tu ipi hakaziranga wat dongnya kali kemai na Assam ru umyo bandrung hakate gipak utrai lokal nang ton pokaziranga ha bandkit dalam kel isam kon kit kita sangko kemud kiru kin mio bandung spok to kaziranga pa kini kita traditional untuk diberi ki Assami ke isam kit ki lokal gitu hampir probita pak ko kani ko kolong bumju hamana su kolong bumju dengan ong lihat apa pidon apa ski stetret or partai start ya ke beja apa asam itip kambami kinong nya kali kamai ibang julai yakini kijaka per bakumno kejungi kalong ba ni syam menta kalong be ni wat kini kipak ni mlak bandung tang ko ngong ba ku sarkar berdom naik penhe kutuk ting am jongpi le kakam buat ngan ong isis kin nang ismat buat jupen big minute ne cingkom ni syu ismat jingi ki jingi kan ya baik anu kan trik klembu por
tak hadu ba ladapi ong ba ni long kita ki ba ni nya perkhat ki tu renga skot pa han ko por nam ta ki pa ka bri nyo trap nong song ki ba i ki jongi kan ni ke jingi ki jongi kan dei be kalenti ke ba nya la ke jing jai om bangin pendu mars nong na ni ban pendu nong ya ki try nong song ki ba mud ban isem dawai ni kini kata ni nam don kum kata rengi nya jai bai nama nak kalian jongi kum bangan pensai yang sin kalau bai ni kwa ya ke sokar bahkan kau ki polisi har bai dei ki terus pot menum syak sui keliban bar ke jenglah tangita namun taki pradok prasnam dan iki nok song ngapen saya kata bentang ni kan tang ye kali bot khoi bandung pot jalan ni kalian ni la pun saya di Assam ba pet ni kham ya pisia banum wan sene ngi ong ba ndai ban support tourist spot tangata hima ngi la de pun saya kiro andre ya kata ka response lu kidan kalong mix response kalian juki ma kidan ki drivers ki bakershan ya kan ya kidan pat lamar bakini ki bamismat kidebe kita ki nong yalam napok kita ki association andre hapo Assam ni tep ba bakadan da ka union umdai da ka association kidan da ka union kate kane ka jingmi jong kata ka association tu kami nano ngim dan jingtep ma kaba arpat kalong ba ya kan ka baong ban khang ban baong kumbaong gi ba kamdan kata ka rules and regulation handrai katkum kanika pet ngan wanra hani mentasi kanika reciprocal transport agreement between the government of state of Assam and the government state of Meghalaya kabalasan hausnam khandai spa khandai penyau 1997 hausau terek December ma but kaniro kadan ke subsection 4 apo subsection 4 jang ke section 88 hang ne kala ailat da ka constitution da ka motor vehicle act 1988 bapila benchna ya kita ki transit route ya kita ki kini ki agreement apeng jing two states kumno ban kamai kumno ban ai kita ki kini ki permit CA teladang ipek hang ne ru kamdei tangka Meghalaya ko basai ni kan andai wat ka West Bengal and Sikkim ke West Bengal bekas Sikkim nang tapat ka Jharkhand ka government of Jharkhand but ka Odisha kata aru ka sign hau 3 August 2024 ma pe but ka Odisha Jharkhand ru kadong bolong latest kini kita bolong latest kijongi pat hang ni kapo ka Meghalaya reciprocal transport agreement baka Assam ro nila bani da ka basai bahang ni la mention clearly that this gazette of the state and continue to be operative till replaced by a fresh agreement by mutual consent timut kani kadi bensim kya ka sarkar amari kani kemde ra basai mangiki tourist association ne menu kaya kani la ada sign da Commissioner and Secretary of Government of Meghalaya Transport Department US Chatterjee 1997 waktu PC Sharma ubolong Commissioner and Secretary of the Government of Assam Transport Department bakila adon kisaki ini ba Shri PK Lakiang Joint Commissioner of Transport antara West Data DC Tripura Bhawan Guwahati di Saikia Commissioner of Transport of Assam ma kila ada clearly mention hangnya what hayaki tourist permit ro ladang ngikanya kata ka tourist permit iladang ikran ka basya ngiya kan kum kane ka rule ba menta mudjen barokhat ki permit bayo menta kila along invalid lamar bakat kum kane ka kat kum ka rules and regulation ki dai pet kumno ka tho Meghalaya but Assam 200 permits each 200 permits each mud kita ki permit kumno menta kajing kiling habu ya transport department ba kumno kimi kat ni teli ki permit habahang ni glasya tang aspa teli ka amendment ro kampat don ka rules semai basain batmai ro padon ma ya kapalai kumboong bapol ba ahna mla ya kata corridor facility na kita ke EU ma hang ni la mention lupa hang ni kalau ada lupa ya kata ka corridor facility when the route of the stage carriage bus permit bus tourist taxi, minibus from initial point to terminal point of the state passes through the territory of other states, each of the parties shall allow the vehicles to pass through its territory, provided that the vehicle shall not drop or pick up passengers at any place within the reciprocating state. Kemudian ayu kan ya, kalong ba kila dah pick up lah ke point A, si point B, si orang mentang ilik nang ni si Guwahati. Ilik nang ni sa Guwahati mud kini taxis kini ki bro kat kum kane nimla ban pick up na pedeng jongka surok ladang ilik sa ko Assam mud pedeng jong to ka Assam bro kat nimla ban pick up passenger ilik bingi pick up direct na depot na point back na po depot na po hotel ma dia kabasau pat kalong ba hangni ka rule ngilap ba ka state carriage permit kamut ka bus
ki buses ye borok ki buses ye borok hang ne ki ong ban I preference baik tang ye ka state transport corporation ti lada PE menta lada pipet menta ke MTC kalaja nyam menta ka MTC ka sulong tang kanong ot tiket lamar balik kini ki permit borok ke lalek sono ki lek private ki private individuals di menu kita ki private individuals pilatik lupa menu badai menu pada ki jingdon stakeholders lu hang ni ki dei ki bri ki badan hapok syuki ki badan stakeholders takada kim ko ban implement ya kan ye ban pen i pai ba lamar balik kan ni ngila ada submit hang ni kalau adon ka receive copy kan ni ka di ka receive kila receive hau arjar afusal khatra tarik banai bakhat wei arjar afusal kila ada receive buki kan go through ikini brokhai kajing ong jong bapol bang nyimdan registration nyimdan office kebolong basam berkia katu teli ki letterhead ngila asapi ngila tho clearly ngila mention clearly hang tu ka registration number jengi di balai phimla se benwa jing tep mut what ya ka city ru ki ba asapi mut ki kam go through kam go through kam review gitu borokhan ada ngisai nge khandang lu ya kan ni ka RTA borokhan hang ne timut ka sarkar jungi kahap ban implement ni kan ni mentah-mentah hi kahap khot ya ka asam ban syong mentah-mentah hi ban review kan ni betema namar bali hang ni mendai tang yaki kali botho tang yaki kali red mo handai wat yaki bus yaki truck barok khot la tho lu hang ni karau kadon lu Shillong Guwahati katno teli ki bus ki di banyo katno teli ki permit ki di banyo Shillong Karimganj vice versa katno teli ki permit di banyo bali kam ko ban implement ni kan ni ka sarkar ya kan ni ka reciprocal transport agreement lamar balik stakeholder jengki kin sadu no neki private companies mar balik kini basan hapo bor hapo syukiru kidan stake hakini ki companies ada fipek kita ki bas borok khai badan hate po ayuan kita ki private sudah mundai syuk jang state transport corporation ka Meghalaya transport corporation kala Shillong no tang kanong ot tiket ki bas lajang menta ke basulek bitang sapo turah tang sapo Garo Hills kita buat selcar lebon ki bus private sudah pendapat yo selcar pun ki bus private sudah diladangi terkadang ngilak suku mentah baka sorka kemkuat menteri kami kan ni lamar boleh kan do ya ka share lajong